Jiwan Solimaka, Evitra channel Lake Kulukumba, Msava and Kwai Kumtisela Shimashela, Jiwan Solimaka, Evitra presenter Limtisela Kanonokolo, Washimoshela, Professor Matayala, Mien Nasugan Rana Muntata, Tanazita, and Avonata Nemo Melerisi. Professor Kombelam Shawata Ba Mamuka Guru Shindao, the Musheveta and Queno, Shakakaina. Yeah. Professor Van Bokta loko shine barila timakata mlenge. Okay. Mavabyi ya mlenge hi xitalo ya vangiwa yini ene makota ku ya tshungula na? Kuna timhaka to tala ta minenge, kuna mavabyi yo tala hi swona. Van'wani i mhaka ya swa vuloyi. Okay. A van'wani i mhaka ya u hlayisa. Van'wani a va hlayisa. Okay. Ongo bana badwinyana botsongo mara o tshika bo ende se butakula. Oh, okay. Yes. Leswi la munhu fana ka switlhogomela kahle. Yes, munhu fana switlhogomela a kota ku kuma afuneka. Swi tshungula kanjhani swi leswi? Makota ku swi lapha. Ndina mili ya ku fana na munhu kota ku huma swilonda and then mineke kota ku bava. Mun'wani yo hisa, min'wani yo change na tikhala, kufana na tingwenya na tinyoka. Ndina mili ndi va nyika yona para ku ulungisa. Okay. I think I should disa. Yeah. Xidisa xi vangiwa hi yini kumbe i yini nakona xa tshunguleka na? Hina mandhawu hi vulavula xidiso hi vulavula xihiso. Oh, xihiso. Xihiso xa dlaya. Xihiso xa teka mbilu ya munhu. Xihiso xi kota ku nghena a khwiri ya munhu a na vusiku. Un'wana u kota ku swi vona amaphuphu. Se ndi vone ndi se kwa micato, kuna micato, kuna swin'wani ndi kota ku kuma swakudya. Se a pfuka a kuma xilo lexi kona. Se xi ta famba xi ta nghena ndlwini. Khwiri. A nga tshama xona ku fikela xi muteka. Xingozi xi lava hina vo Professor Matlayela ku na mili kota ku mu nyika yona ya ku yin'wana u faka papa ndla uswa and then na yin'wana ya ku phuza. Okay. And then hayi xi ta huma. Xi kota ku xi ta huma. Xin'wana xi famba na badi futhi. U nga kota xijiso xi nghene khwirini ya wena. A wu vabyi a wu endleki nchumu mara swilo swa wena hinkwaswo a swi fambi. U ta balekelwa hi nsati, u ta helelwa ntirho na business yi ta wa hinkwaswo swi ta huma ka wena hi mhaka ya lexi xidiso. U nga kuma bafu a yi tirhi. Fanele xi suka u kota ku va na mbilu. Loko a ha ri la ka xidiso ni lava ku tiva ku hi minkarhi ya ku tala vanhu va xi hlamusela ku hi loko lorha u nyikiwa swakudya, loko lorha u nyikiwa swakudya. Swi kona swa ku xidiso ni nga xi dya ni nga tlelangi? No, a xi kona. Okay. Leswo i swa ku poisonous straight. Xidiso lexo xi kumaka vurhongweni u etleli. Okay. Yes. Swa twisiseka swinene. Okay, vanhu lava va nga na xilumi, Professor, xilumi xo sungula xi endliwa hi yini nge se ya ka ku xa kota ku tshunguleka ni xi tshungula kanjhani? Xilumi vavanuna va kota ku va na xilumi mara xilumi vanhu vo tala va na xilumi vanhu va xisati. Xa vavanuna ni nga xi tivi u kota na yena fela lumiwa khwiri mara va u tala mina ni va tivaka vavasati. Okay. Ni vavasati u kota ku na mhaka ya xilumi xi mu hlupha na nkarhi wun'wani a vona mavanganya ya yena. A vona nkarhi ya masiku ya yena a ku heti. U hlupheka ngopfu. Mun'wani wa vabya u ta etlela i sonto hinkwaro. Xi kona xilumi. Xi vangiwa hi yini? A xi kona. I ntumbuluko. Xi kona xilumi. Ma kota ku xi sivela? Ya ni kota ku xilungu u xi pfuna. Ni kota ku a kopte ku kuma na miri. Ni vona a mili la hansi la. A fani. I yini leswi? Le bodhlela la vo mama. Okay.
ni lunghisa swa ku fana na xilumi Okay. swa ku fana a kumi n'wana and then u ta kuma n'wana. Okay. Xilumi u na xithetho xa ku nga kumi n'wana xithetho xa famba Okay. u kuma vana vana no tin'wana vana vo papa na vo i murhi lowu va wu tala va wu vitana komikana Okay. leyi tsongwana ya ko leyakulu. Okay. Ku na van'wani va hluphiwa hi mhaka ya prostate la ya famba. Okay. High blood ya famba. Sukiri ya famba. Chukele. Chukele. And then swa fana mara lowutsongo lowakulu. Okay. And then na kamureni a va etleli va kota ku pfuka na vusiku va tirha. Yeah. I komikana. Komikana. Ni kota ku hlanganisa mirhi leyi. Yeah. Ni ya hlanganisa mavoko ya mina. Swa twisiseka swinene. Professor, hi nge se tiva ku mi kumeka kwihi. Okay. Ku na vanhu lava mi kumaka ku a va pfuneka aka papa n'wina. Okay. Okay. Van'wana ku ri ku timhaka ta ku hlahluviwa. Okay. Van'wana vo kolota papa n'wina. Okay. Okay. So sweswiwani va lava ku hakela vanhu va lava ku ya va ya pfuneka. Yes. Papa va lovile loko va fona ya ha kumeki. Okay. Va pfuneka njhani vanhu lavaya mali leyi va nga na yona kumbe xin'wana na xin'wana lexi va nga na xona va swi yisa kwihi. Ya i swona na mirhi leyi va yi tekile i na nkama. Ku na van'wani vhele va teka mirhi leyi muxungwe ka papa va mita na makhati xidoko. Okay. U lovile. And then mixumo ya yena leyi ya ku lombisa ya ku nyika vanhu mirhi leyi hinkwayo va swi tiva na vona. Swin'wani a nyika munhu mirhi u nga mu hakeli u kota ku swi teka. Van'wani swa va hlupha. Va ta yi kuma ku nomboro ya mina. Okay. Na yena u ta humelela a video la yena xithombe va kota ku tiva ku u fana na mina u lovile mkhalo lo mara mirhi ya yena ni khomile ni tirhisa hinkwaswo swa mina. And then ku na mun'wani mutsongo wa mina u le Midrand i vambirhi u siye vambirhi va tirha tihlolo. So na yena ni ta faka nomboro ya yena va lava va tirhela vo Thembisa a Midrand va ta kuma mutsongwana wa mina. Hi mhaka ku van'wana va nga va kha va hi vona va nga ri la South Africa va ri Mozambique. Ni kombela ku mi nyikanyana chance mi va byela na hi language leyi va nga ta yi twa. Okay. Yemwe madoda mese machibabana vana athaji va nga mito la mutomboka baka xiloko wa makhati muxungwe a ku sina muriziva. So vanhu nga ve vano swino va nesa zvavanoda kuti vazive ngo information yo mudala nokuvisa mutombo vanoda kuvisa ni vanoda imweni kuenderera mberi kuva kushandisana navo zvakanaka munondifonera panamba iyona iyi tozobhuya vari line mushungwe vari gorongoza vari kupi nampula vaistoka mushungwe mesi mutombo munozofona panamba inozonga iri hapa munowana ri panamba iyona munozofona munozowana tomubvunza kuti mungaponesa kudini mungaendesa kudini mberi nomutombo chimoishandisa. Tabonga. Mi kumeka kwihi Professor? La Joni ndila Polokwane na Dali Street house number 94. Ase bediela Makweng ndikona Mletlani khona dapa jankhuna kuna board. A Johannesburg enko ndakumeka futhi emuva ntsako ka Carton Center. Cressy Street building Sambro house number 25. Hamaskara change sport Strumani Sunday. And then le Palale wamune kwa Mhlanga nzoba kona nge 30 March. And then yeah He can see this. Okay, mina. Nkombela mthamba gemba ya nomboro ambile swi yinga kona la van'wana va tsakisiwa hi loko va yitwa. Okay. Nomboro ya hina 076 51 222 063-393-2727. The cancer. Enko. Fine. I'll do it myself. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.